Disiplin ni kan nggak nikah pak? Ngani. Dengan kan? Nikah kaju ni mau dibentuk kembang ni mau dibentuk talen yang kui kaba tu nyuk ni talen akhirnya terbentuk. Jadi naga itu dari umur beluk sampai umur 14 talen. Buktinya apa Nabi ya cebu? Umur betok perintah bajang, umur 10 tak bajang pokol kan beda kan? Talen. Ika bareng tak bajang. Itu lo jen tak bajang. Ika bareng. Anak-an perintah siapa saya gua. Bulan apa saya setengah hari, apaan bah ngocak ni serda kancan itu. Setengah hari gitu. Itu lo tak pasah. Iki kan? Lah, cocok ya. Ya mata cocok kamu aja pakai keremun alandu penembian. Tak kira ada pada ban bini na. Apa bener tak bener ke bah. Wes bini lagi nama non, dojak bini bahasa kokol kia. Jadi bah, betul. Le, seni hadis krufa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Karawa. Apa jangan pan benembu ni beteti agama Yahudi. Yuhawidanihi au yunassiranihi apa ibadati agama Nasrani au yumajjisanihi apa ibadati agama Majusi kura apa jalan pan benembun teti apa jangan didikna balkon senika mari umur 14 tak bisa mbon tak ning ras keras mbon sanla umur 14 umur 15 16 17 setengah 20 selekor wasahibuhum sab'an ajak bermitra. Mayung, mak benda yang mati mayung mana tahlil mayung mana nerongkok mayung. Wah. Mayuk kerja bakti nolongin bapak yuk nak yuk nolongin bapak yuk. Ni keras sampai umur selekor deh. Mau umur selekor keras elaban. Nduk bencong. Iya pak. Selekor dah beni bejana bon. Beni bejana. Seseni kaguru dekik ban. Kira-kira umur berapa? Beluk sangat 10, 11, 12, 13, 14. Kau tu disiplin. Mari kini kak. Ampon. Tak ning kasar bon. Jadi dari umur beluk sampai 14 dia pakai salaman. Cak dah iya salaman, dah iya. Talen. Eki. Tapi nikah kun na bagi kun teori rezeki tak rezeki na bajan Allah. Mangkana tak oleh guleban sampian gento perak kun teori melono tapi tori adu ada kajunan pon Allah. Korang nabi nu ni. Malah bolam ya. Benih kiai ke? Nabi, benih kun nabi ke? Rasul, benih kun rasul ke? Ulul azmi. Berapa perjuangan nabi nu? 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. 950 tahun si berjuang. 950 tahun. Kan anpotrana tak iman punten. Kenapa boleh guluban sambian pada dak jaminan tori mator ke Allah. Ngitek. Ngitek. Sejak ngitek ini kenapa berharap? Tak langkong kita anak pergi gulu mator ki. Anak lapak tepak, manto tak sepak. Asal tunduk kepan benembun. Apaan mon sake kojo ilati ni. Ambun mon sake benih kun ilati ni bejer. Obat dan apa ni bejer. Akhir zan nabi ni patako. Itu. Rawat ni. Mangkana gulaban sambian jangan pernah heran nalekana Nabi Ibrahim. Sebelum araji sampai sepo, sebelum andi potra sampai sepo, kak dinto saya ke doa Rabbi habli minas salihin. Malono paring nak foto saleh, paring nak foto saleh, nak foto saleh.
Kak dinto wararabu. Makanya ngetek menurusan anak. Bolan mun anak nikah rata-rata main bayi dedem. Kan tuh karangannya benih keraksan gitu. Kebun Agung gitu. Ini lagi. Ring Kebun Agung ni menurusan anak tak toman husnuddon suudon baku. Tori mon tak perjaya. Seporan gitu. Iki dingkap perwanan tabrakan itu. Sebede ganton iki benih selamat langsung mati. Suudon langsung. Duh mati iko. Padahal kok rokok anak. Ini kemundurusan anak. Cut anu duk. Coba mon anak guru bah kabin ke Polik sini gitu. Kabin ke Malang. Ker-pekeran. Benih anak kadang saya pikir kompoi roh. Kompoi, kamu kompoi ini kan luar biasa kan banyak mbai petore kompoi. Banyak gitu. Banyak. Jaring jat sayang ke kompoi. Dari saking sayang, pahami ban putrana, beki sekali. Di bodin akhirnya kebuyaki boleh, beki boleh. Menjanamban nyaman nak terus dah ya. Kok jak berlaku lain. Tapi dah masalah. Mun pah kombo yang bian tadi reng lima lem berlaku. Jadi orang saleh, benikun saleh, jadi orang musleh. Kan mun nikah musleh nyama benih musleh kelakuan. Mbah tadi orang saleh, tadi orang musleh. Kini, ko ambian. Kere mulai ganjaran yol siolan. Kunistila yol siolan dereng mati yol siolan. Masya Allah termulja agak piring kantun. Kengsi parlo ika kali. Karena ilmu ni kecahaya. Masjid ni kecahaya. Ilmu ni kecahaya. Nikah ku laku nikah. Terus nikah pun berkembang lembaga pendidikan dan masjid. Terak kebadan ni. Kengir aja jawabannya lebih biasa. Nyok dulu. Ya coba gelut semua orang. Nikai patera kan tanda. Mbian tahu ngiding kabar ja iblis lembah pernah nangis akulur. Nangis akulur iblis ni kan. Ronna iblis salasa ronnat. Beda debu arba'a ronnat. Nangis akulur. Beda debu 3 kali, beda debu 4 kali. Bila perpaan elaknat nangis akulur. Perpaan iba keluar dari swarga nangis akulur. Senomor 3 perpakna lahir Gusti Kanjeng Nabi hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Nalikan Rasulullah kentolah lahir nangis iblis. Aduh, lah tada kancah. Karisa kon ni kancah dak budiri saya ning neraka. Ya Muhammad dah lahir. Teti sera abai. Saya ulang, sera abai yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad tak kira terima saja sama iblis dan setan. Bumonesep maju mulai kan? Bila boleh? Hina unzilatil Fatihah. Ketika Fatihah surat Fatihah ibadaron, iblis nangis. Dari mantina Fatihah. Jadi ajunan umpama makin cetro mantia guru. Tahu sama aja lain. Fatihah tor. Abu malah pulang biar. Cek 30 juz budi Fatihah tak ingki ke? 30 juz budi Fatihah jebun Imam Nawawi ku. Pa Fatihah budi ning bismillah iku. Bismillah budi yebba iku. Bikana makana wa biyakun ma yakun. Kan sini ke. Berat Fatihah ni. Yang tak tahu saatnya dari amalan lain. La Fatihah baca. Jangan orang malam-malam waktuan. Pakai benda pernyataan. Fatihatul kitabi lima quri'at lah. Orang yang baca Fatihah apa jangan saja. Minta apa-apa tekah aja. Jepon ki Hamid Pasuruan Jepon. Wala kan ajunan sekut ajabisan nambah. Fatihah aja. Fatihah kan sekali itu juga. Fatihah kan Fatihah ni Hamid. Le sana jat semulu lu awirid kru ni. Ingat lamba nale kana Sayyidina Abu Bakar. Kak dinto ibakton beda gua sur. Kak dinto sampai iano olar kan olar ni ka anu kan jeng Nabi pas soko na kaito paten Sayyidina Abu Bakar ibaki. Terus jadi paten sayang. Ni kemun santri lamba. Jadi kiai tak kok bahaya.